ألم يجعل كيدهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना
करे